Karbi Students Association Bokolia District Committee hin pen patar piponsi ingding troke proplicate chok Karbi Students Association amahang ke tek arni okereng endorsing ehi amarwa long alira lon pen katalon pona birata nilitama pherangke Rajiv Bepen birata na pale Labangso mai chengche prang KSA Bokolia District Committee amai pu sukur bia hin pensi KSA alama pangjar ponsi katikemu amilur amide ingthurpong Halapu KSA CCA Maipu Jameson Timunga Hin Pensi Ingding Troke properly KSA him kedok ing Khan Ponsi May Pangcheng Ponsi Ang Sose Rata Parman Lapen Longria Parman Saiki Klem Kedang Pon Japan Jinki Jitan Ponsi Ang Sose KSA Jakong Kapangtang Pon Tru Japan Jinki Jitan Pon Bangsuang mea long manpeng aluhia manpen KSA Central Committee Maipu Jameson Timung Abarim Maipu Stilen Ingti Abarim Probin Rongpar Lapen Karbiang Long District Red Cross Society Secretary Borsing Pangcho ASDC Bokolia District Committee Secretary Baburam Togbi Lapen KSA Bokolia District Committee Maipu Sukur Bepen Chenglok Bokolia District Committee Branch Pen Kiwang Abang Pabang Piatung Sedong Dunsi Ing Samjin Pen Pachutpo Ingdeng troke berapli karbilo cale song hanga tek ani talon pono nila bangso ko talon ke kol tak budet kali dia tum district pilong talon pono langsung si pini bar Bokolia district bangke dak Bokojan district la bangke Balipathar long si padu pono Dipu district la ke Dipu mat la pen ke Hamren district kumti la bangke Jiri Kendeng long si padu pono Nasi langsung bangso long ni kepada long pada ni tu misivet alam thi misivet tim mana kosan si point misivet si en pono kidam tang alam cima tha tu pen non puthot akiduk kisung adak sei pon pun labang si klem pon tu ji ki klem pon ni labang itu buton mas state phan hala bangso ton mas ki klem ta kidam tang klem lo puthot cima tha chiro itu si itu kisung giduk adak sei pon punoi ala sohor mu ben si itu deng pon lo Lapen ke ni tu labang sopi ni kata lonong pan make pon fi labang ke isi pachini bangke central sorkar lapen state kon sorkar pana ke pachini pondo je non cingkrang daklo central government besi draft isi claim bonglo draft labang ke uniform civil code laso labang so uniform civil code ke lawang ni tu pudui bang ke polo je 6 itu area made Karbeng long west Karbeng long ban NCL long make parlupon long le exam nai exam ni polam thebang ni tum pudat polam thebang la polo na tum claim that central government claim that hai polam thebang ke article 2 ogal article 44 long si isi talk delo je uniform civil code ke implement nai sa lapso implement ko sa state dum si koson si implement state dum si nang thi apos si dak bang ke Karbeng long tomas council under mane 6 labang ke dak exempted nang po labang so uniform civil code ke ason si nitum mang pono la pen ke isi puthui nitum non an puda tum tomas state long le asi tomas state long le bang khala Assam Reorganization Act 1969 ka tin chong bang si chok chidun chok chidalo Karbingong la pen NCL bhat ke non dimaso ke parlu pon pe delo amasi incomplete pusini tum puko labang si lasi incomplete ji bulati tum non make tomas state bang ke Karbingong NCL la pen ke West Karbing Incong nang ko hello lapen itu datu gas itu kalau di itu bola lasi cingum claim rapen drugs pakai lain itu macam thing polo salah solam thi tem dak pen kali ada districtin itu Karbeng long arlo amma ke do la sini kese ka talon so itu isigat alam thi si polo isigat alam thi si claim polo lah